Dobrodošli u Biznis vijesti. Volonteri i organizacije imali su priliku promovirati svoj rad projektima više od 100 nevladnih organizacija na sajmu Volontiraj i ti, uglavnom mladi volonteri, a jedna od njih je Olga Štaka. Ona već gotovo godinu volontira u asocijaciji srednjoškolaca Bosne i Hercegovine, koja ima cilj poboljšati njihov status. I Olgi je cilj doprinijeti da se glas kako njen, tako i drugih srednjoškolaca čuje i da ključne odluke upravo donose oni. Smatramo da je jako važno da što veći broj srednjoškolaca uključi se u proces donošenja odluka u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju srednjoškolci. Smatram da je volonterizam u stvari jedan vid posla. I to je ono što je svakoj osobi potrebno da izgradi u stvari pravu ličnost i da stvori neku realnu sliku o svijetu u kom živimo. Volonterka Amina Mujagić djeluje u organizaciji Partnerstvo za zdravlje, kojoj je zadatak pružiti znanje prije svega o prevenciji seksualnih odnosa, ali i ostalih aspekata zdravlja. Mislim da imam dovoljno slobodno vremena da ga iskoristim na dobar način, da ne budem previše na kompjuteru, na Facebooku, što uglavnom mladi danas to najviše preferiraju. Da se osjećam korisno u društvu i da imam bogat CV za neke aplikacije, neke dalje. Naglasno da se uglavnom bavi seksualnim zdravljem. Smatram da svi mlade osobe trebaju da imaju dovoljno znanja oko toga, s obzirom da stupaju suviše rano u te odnose, sa minimalnim znanjem, a to ima velike posljedice. Olga i Amina su dvije osobe od ukupno 45.000 ljudi koji su učestvovali u volonterskom radu, a Partnerstvo za zdravlje i asocijacija srednjoškolaca su samo dvije od više od 100 nevladnih organizacija koje su prisustvovale ovom sajmu. Sve ovo ne bi bilo moguće bez organizacije Fondacije Mozaik i saradnje s ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, kojima je cilj motivirati mlade. Upravo su oni bili u centru pažnje tokom govora gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića i ambasadorice Morin Kormak. Vi sa svojim radom, sa svojim entuzijazmom, sa svojom kreativnošću možete kreirati naše društvo, možete obnoviti naše društvo koje je u velikoj mjeri razoreno proteklih godina. Zato je budućnost ove zemlje vezana, draga djeco i omladino, za vas. Za to što ćete vi činiti, za vrijednosti koje vi gajite kroz ove svoje aktivnosti. Mi iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država zaista vjerujemo da građani učestvuju u izgradnji bolje zemlje, da ova zemlja napreduje, da se gradi bolji demokratski sistem, bilo putem raznih volonterskih aktivnosti, zdravstvene zaštite, usluga koje se pružaju unutar zajednice, školstva i tako dalje. Da bi se promovirao ovakav vid rada, 11. juna održat će se sajam u Banjoj Luci na Trgu Krajine, a 18. u Mostaru na Španskom trgu od 12 do 16 sati. Gledali ste Biznis vijesti.